Aloha kako o manako tanaka ko uinoa. Hana wau ma ke ena kaya ulu ma ka hui mokulele o Hawaiian. O ka mamalo o lelo o ka pule o ia hoi. Hulo o ka mahina o lelo Hawaii ke ia. Hulo o ka mahina o lelo Hawaii ke ia. Mahalo. Each year, we try to enhance and grow our participation and support of Mahina Olelo Hawaii. And this year, we're really excited because we are able to continue with doing an Olelo flight. Galina mai me ke aloha o Davis kane ki ia te kahi o na pailaka. I ke a hole kona na kako I ke ia la, ke hapalua hola ka lo ihi ke o ke kaulele ana. Ua ho kipa mako I na o hua maluno ko kako mokulele maka o lelo Hawaii. Makala e kahi o pepelu wali. Ua ho olaha mako I e ha mamalo o lelo Hawaii. Maluna o ka Instagram a me a I loko hoi o ko kako nu leka kuloko ke kahi e a oai na limahana a me na ohua me na hoa I ke kahi mahele o ka olelo Hawaii. Ua ho o kumo hou ia na papa ke kumo no ke a o ana o na limahana I ko olelo Hawaii. E ho kini mai hali hali. Hali hali. The pattern that we've put up here allows you to say na'u e do something. Alaila, ua malama mako ke kahi papahana ki me kokua ma ke kula o Samuel M. Kamakau maka o lelo Hawaii me na haumana o ke kumua me na kanaka makukau maka o lelo Hawaii ke kahi I haiku ma o ahone. Makemake mahalo aku I ke ia po e hoa o team kokua e lei ana I ka poni. No ka pi'i ana mai I uka a kokua me ka waile me ka hana pū, me ke kanu no hoi, ke la ano hana. A he mahalo hoi ke ia no ka makana ana mai I na ano mea like ole ma hope o ke ia mahina o lelo Hawaii. A me ka o ko papahana maika I loa o Oahaha, na ke ola Raposo. Ke mana'o ni mako ke kula e ho'ohana no I ia po maikai. No ke kokua aku, me ka hana I na keiki, mana ano hana like ole e like hoi, me na ene hana paha, ka hanai mea ai, a me na mea e kokua mea I me ka palekana. Oi ai, kako ma ke ia wā a o a loa loa o ka mai ahu lau COVID. No leila, he leo mahalo ki ia o ko, no na ano hana like ole e Oahaha mai ai. Ua hako ia he ho ili na o na lole a me na ki aha I mea e kako o ai ka olelo Hawaii. I kapa ia e ke ola Raposo ka mea nana I hana ia Oahaha ia mako he ho ili na olelo Hawaii. Ku ai ia I na limahana a leila ku ai pu ia I ka lehu a lilo ke kahi o na loa I ke kula o Samuel M. Kamakau. You put on these designs. Yeah. We also have, what is that? These are tumblers, insulated cups for your fine beverage or coffee. What's the writing on? So this is the pihapa. Okay. This is my vana or my rolling ko'i, and then Hawaiian Airlines branded. So this in general is the foundational. This is how you understand Olelo Hawaii, is how you pani, is how you speak, and for me and supporting my daughter and her journey through Kula Kaiapuni, Hawaii is this. You need to understand that, and before you get to Oahaha, you need to understand that part. Nui ka ha'i ia mako keiki I ke kahi la o ka moimoe a ola ana ka olelo Hawaii ma na ano mea like ole. Hana mako I e kolu wikio e ho'olahana I ka mo'olelo e kolu mo limahana I makaukau maka olelo Hawaii I loko ko mako e hana. Kia manawa, nui ka poe o lelo Hawaii. Makahana nei. Ai no ka olelo makahana. Yeah, no laila makahana ka ike. Alaila ua ho'olaha ia ka mo'olelo o e lua mau limahana ho aku maluna o ko kako blog
A me ko lako pilina I ka olelo Hawaii a me na kumu a laua I ole I aloha I ka olelo. Ua nui ko mako noa ana noia mea he ho'okuluma olelo Hawaii. I loko no o ko kako kaya olelo nui, I ke mako aia ke kahi mulala o ia kaya olelo ke hana nei me mako. No ni la no ui ho ko umea hau o ni loa ka hiki ke ho'ike I ko lako mo maka, ka ana like ana I ko lako mo mo'olelo. I think our leadership and our employees take great pride, whether they're born and raised here or chose Hawaii as their home. They are really proud of the fact that we are Hawaiian Airlines and that we really try to put our best foot forward about being the Hawaiian in Hawaiian Airlines in all its shapes and forms. And Olelo Hawaii Month just really gives us that opportunity to think about those possibilities and to continue our support of all things Hawaiian, including and especially Olelo Hawaii.